wasezulwini ngime endaweni ejulile, endaweni edinga umnikazi walomsebenzi uNyazi wezulu. Kodwa njengoba uNkulunkulu esengithumile ukuthi angikhulume ngaye, ngikhulume ngokufika kwakhe kulelizwe, ngicela uNkulunkulu abe ngakimi uNyazi wezulu namakhosi onke asezulwini. Ngicele koBaba bami nomkhulu abalelo thweni lomhlaba ukuthi basondele kimi, ngingawona umsebenzi kaNkulunkulu. Ngizocela uNkulunkulu umhle wasezulwini uNyazi wezulu ungqongqoza ezulwini ngesabelelo samashumi ayishagalolunye 90. Oh, fikile ulandilwa 139.
uNkulunkulu omkhulu wasezulwini, nyazi lwezulu, nginovalo Nkosi, ngiyesaba kodwa ngoba Nkosi ungithumile, Inkosi angikhulume phambi kwakho, cela Nkosi yamakhosi ube ngakini. Amen. uNkulunkulu oyingcwele wasezulwini, lelizwe Nkosi walithanda Nkosi, walithanda nyazi lwezulu ngoba wawukhona Nkosi yamakhosi, udalwa izulu nomhlaba wawukhona Nkosi, wena wawenza lo msebenzi. Owathi Nkosi yamakhosi uma obaba beya kumkhulu wethu beyocela ukuthi bacela ukukholwa, bayise babuza ukuthi bayokholwaphi, base besho ukuthi bazoya enkonzweni bayokholwa khona. Kodwa akazange abenqabele, wabavumela, wayesethi bantu bami ningisize lapha enokholwa khona uma lo uNkulunkulu enokholwa kuye engumlungu, ningamlethi la. Wathi nize ningamlethi la ngoba ngimhlikiza ngomkhonto ngumgqwazi ngombulala. Wayesekhuluma izwi esethi bantu bami bayeza bakithi abafundisi abayosithanda sinjengoba sinje sigqoka amabheshu. Amen. Nempela abantwana bakhe basezulwini kwahamba yayisifika le ndaba ngoba babesonda obaba baya emzini wakwamkhwebane la kwakusondwa khona, base besonda kuthe ukuhamba kwesikhathi inkosi yamakhosi ephambi kwami ilanga lamalanga lase libhala incwadi, selibona ukuthi umsebenzi awuhambi kahle. Wathunyelwa-ke ngoba kwafika izitsha kulelizwe akabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesithanda isibusise ngezitsha. Lithi izwi lenkosi yasezulwini uPhumalanga Sothe nabathanda abahangula ingumahlombe ithi ngithuma abafundisi ukuthi abeze balethe umsebenzi wami wasezulwini emzini wakwamavuso. Bathi masebefikile wayesethi baba abadlule kiwe kaMkhwebane ngoba kwaMkhwebane kwakumfundisi. Kwaseliwa kwaMkhwebane. Uma kufika emzini wakwamkhwebane kwabonakala ukuthi kaMkhwebane hayi khona ilwane esingathandeki leli bandla, ingulube. Base bebonisana bekhuluma bodwa ngoba ngiyacabanga ukuthi nawe nomunye uma khona umuntu omkhulu kunakuwe uyaye ube novalo lokuthi ungadlula kanjani kuye. Base becabanga bewuthatha umsebenzi kaNkulunkulu usufike kaMkhwebane, base bebonisana ukuthi hayi into engcono asikhiphe ingulube kulomuzi ngoba babefuye ingulube zase ziyakhishwa-ke ingulube zasiwa endaweni eqamamana nje la zafike zakhelwa khona indawo yazo zabekwa khona. Ngeke ngizwe kabanye bathi uma beyikhuluma le ndaba bethi kwathiwa mase inkosi sifike yathi hayi ngizwe iphunga engulubeni, cha kusinjani. Kwabonakala ukuthi emveni kwaloko yayisinkosi langa isimbiza ubaba, wayesehamba eya ePhakameni. Ithi inkosi langa ukwenzelani lokho okwenzayo ukuthi ngikhipha abafundisi ngitabeze kuwe nezitsha bazomwelisa abantu bezwe lasenhla, ubese wena uyadlulisa umsebenzi wami
umseka Mgwebane siyabuza ukuthi ingulube bezikuphi uthi ubaba hayi sayikhipha ndizakhelwa kude nomuzi nithi ke izwi lasezulwini kaNkulunkulu lo ophambi kwami unyazi lwezulu lithi izwi lakhe noma ngabe siseThekwini noma ngabe singaphesheya kolwandle kodwa ezabo ngoba isesifubeni sabo yebo yasho njalo inkosi yezulu nomhlaba ukufana ngasothi nabalothane abangu yathi sesifubeni sabo waphinda ngokwesibili wathi ngizothuma abafundisi beze kuwe bazokhuleka bafika abafundisi abadala obaba umfundisi uNhlengelo bafike bathi sithunywa inkosi enkulu yasezulwini unyazi lwezulu mangithi nyazi lwezulu ngibizilanga lamalanga bebonkulunkulu amen uma sebefikile wayesekala ubaba esebiza umfowabo ubaba omkhulu umfowabo kaMfundisi uMavuso lo okhona wathi hayi indaba enkulu engehlelayo ehlela lo muzi ngiyacela ukuthi ufike basebehlangana bafika bobabili nempela wafika umsebenzi kaNkulunkulu wakho Nkosi yamakhosi yazi lwezulu baphinda abafundisi bamemeza kanjalo ukuthi sithunywe izwi lamazwi ithi inkosi asizobeka igama layo kulomuzi amen ithi inkosi yasephakameni lomuzi namhlanje yawuphendula sewona umuzi kaMavuso sekuwumuzi kaShembe amen kwaqala lapho ukuthi izitsha zifike zizakulelizwe zafika izitsha zizakulelizwe uNkulunkulu eyithumela iminyaka nomnyaka zifika ithi ke inkosi langa mayikhuluma yoba ngithi ngikhuluma ngilanga ngikhuluma ngonyazi lwezulu kaBonkulunkulu amen ngoba unyazi lwezulu alukhona eqaleni lolo lalikhuluma lena amen uthi ke ngizothuma abafundisi abazofika bayibeke kahle lena base befika ubaba umfundisi uNhlengethwa beyibeka lena kaNkulunkulu wayesengena uNkulunkulu kulomuzi amen nanamhla abangcwele abahle basezulwini kuthe uma kuzofika inkosi yasezulwini inyanga yezulu kwaphinde kwaba khona inqokozelo khona phakathi kwabantu umkhokheli wayekhona la inkosi yayikhulume kuye wathi cha ubaba uThuzakani kwakhulunywa kwajula kakhulu ukuthi ubaba uthe uya kwakhe wasuhamba waye eGoli kumfundisi uMtshali wafika wakhuluma nomfundisi uMtshali wayesethi umfundisi uMtshali uma ubaba esho njalo umkhokheli akulungiswe eze kuwe lapho babesho khona hey bangcwele abahle basezulwini yafika inyanga yezulu safika isilwane sasezulwini amen uma sesifile isilwane sasezulwini sathula nje yaba khona inkonzo yesabathu ayiphethwe ubaba omkhulu wayeselanda umlando ukufika kwezitsha kulomuzi esikuwo amen wayeseyilanda le ndaba kwabonakala ukuthi hayi kukhona abangasemnandi uma ekhuluma le ndaba ekseni ngesonto inkosi yezulu nomhlaba inyanga yezulu wayesengicela ubaba uBhekiswayo wathi angimiyele esilahleni ngiyovula khona abantu abazofika ngasengiya ngithe ngisayiphuzela nje itiye ngabona qhamuka umfowethu eza eshakuzela uthi mfowethu ngulandile bathi abafundisa ngokubiza uma ngifika ngaya kumadlala ngafike ngagoqa eminyango wathi
ubabuye kwandini njengamanje ngabhekela nasezansi angazi ukuthi ngizobizwa ubani nokuthi uzokwenza kanjani wathi njengamanje ngake ngathatha i-chance ngayithathwa kuNkulunkulu phambi kwethu manazana kodwa ngayithatha i-chance ngaye eminyango sondela eminyango mangifike eminyango ngaguqa ngasibona isilwane sasezulwini kuvuliwe eminyango sasiyale siphinde siyele wanganginaka nokunginaka nje khona umuntu oguqa eminyango ngoba wayazi yena ukuthi ufunani yini ayifunayo wayaluka wayale ngaze ngasukuma ngabiyela uMadlala uthi uMadlala umfundisi uyabona njengokuthithiza nje uzomfika phambili ngangathithizi bangcwele basezulwini ngoba ngingazi ukuthi ngenzani kodwa nganginobhala ukuthi uShembe ungayifika sizomenza njani uShembe sefikile sizomnikani ngoba phela uShembe akakwazi ukufika emzini wakini afike kungabikho inimnika kona singenalutho sathi siyalibheka ibhulela ngezansi sithi sayokhala kulo lisinike isilaphu sathola ibhuna likho nahambile la esontweni uNkulunkulu omkhulu wasezulwini nyazi lwezulu wena uNkulunkulu emhlabeni wonke amen ngibabaza wena Nkosi yamakhosi wathembeni walokho sabe sesihamba sizala sithe sathi siyaqoqa sibuthabuta naloko kudlala abantwana ikotela sijikela lapha yayisingena inyanga yezulu laphezulu yangena imoto yajijelela eshaya ngena ngapha ngezansi kwale mize lapha ngaphesheya lapha ngakimi yayaqonda futhi nezitsha wemakhona Shembe uNkulunkulu amen lapha siphuma khona isihlalo ubabe babesithengele ubaba ukuthi uzohlala kuso benqaba naso ayisafiki isilonda sasezulwini sathi uma sesifikile inyanga yezulu manazaretha ayingcwele la kulo muzi yayisithi lethanda isihlalo noma isiphi yathi noma isiphi isihlalo sethenda sasiletha isihlala phansi uma isihlezi phansi yayisithambani niye lapha endlini yesonto wakhona indlu yesonto yayilapha thambani lapha endlini yesonto niyokwenza khona umthandazo wokuvuka sangena khona senza umthandazo wokuvuka sithe siphuma lapha ya siza ngaphandle angazi ukuthi amatshe wayewathathile sabona nje senze iround ngamatshe around le wathi ngakheleni nje utshanda amen wathi ngakheleni nje utshanda wathi ngifuna ukuza la nomhlangano wathi zitsha senzoyivala ukuthi zize lapha ngingekho sengifuna ukuthi manje uma izitsha siza kulelizwe zize ngikhona hayi kwaphikiswana kuzanywa kungalungi wafika nombangeli ubaba uMhlabathi umfundisi wayengumbangeli efika kulelizwe bayefika umbangeli la wahlangana noMadlana bayisezethula kuMadlana wathi uMadlana usebenza nalezi ingane umbangeli wenkosi kulelizwe sasebenza Nkosi yezulu nomhlaba nomfundisi uMhlabathi isikhathi eside amen namhlanje kunje kulo muzi njengoba kwakhiwe kanje uShembe esehlezi lapha endlini yakhe enhle ngaphezu kwezindlu zonke ikhona emhlabeni kwaba umsebenzi wokuthi uMhlabathi asihlanganise amen uNkaManazaretha
bahlangene bangcwele kulelizwe. Khona indaba engiyakuyo ngelinye ilanga sasizoya emzini waQhiliza eGoli. Uyafika umfundisi la. Wafika lapha kwakhona abashumayeli abathathu. Wase kuba yimi. Kwaba uye umfundisi uNhlabathi. Wayesethi angisondele kuye ngase ngisondela kuye umfundisi. Uthi ke uNhlabathi mvangeli inhliziyo yami ithi inkonzo njengoba sila ekwandeni angiyinike labashumayeli. Ngathi mfundisi akekho ongaphikisizwe lakho. Uma umfundisi usho njalo akwenzi okusho umfundisi. Wayesebanike umfundisi. Oqala umshumayeli wayiphatha inkonzo yasekuseni kodwa kwathi mase siya enkonzweni yasemini umfundisi sinaye la babengeka abantu. Lokhu ngibeka ukuthi kube yiselela kubantu baseMpumalanga. Babangeka abantu. Uthe mayiqeda lo umshumayeli amnike inkonzo emini. Wayesethi umfundisi uNhlabathi mase kufunda umthandazo weSabatha sekwanele. Wayeseyivala inkonzo umfundisi. Uthi kimi mvangeli angazi ukuthi wenze njani. Ngibiza abantu ngathi abeze kwandini abekho abantu abeze kwandini. Wathi njengoba ngedwa nje angibazi abantu abekho abantu. Ngiqonda ukuthi lelo phutha kufanele singamabandla aseMpumalanga silibheke ukuthi senza isono umfundisi. Wayesephuma umfundisi wabheka ePietertief futhi ke masihamba uthi ngePietertief khona isiguqo ekufanele kuyosibusisa ngisinike igama. Wayesephuma ebheka le wahamba umfundisi uNhlabathi. Nami ngasala ngaphuma ngahamba neinsizwa esasihamba nazo simzi nokaQhiliza eGoli lapha khona enye insizwa eyayiganwa khona. Sahamba umvangeli uNhlabathi lo osengasekho naye ngamthola sephambili sihambe ngemoto baya phambili base ngifika nalabo abafika nekhulu. Ngikhuluma indaba ngoNazaretha ingcwele yalo uNkulunkulu. Amen. Kanti umfundisi uNhlabathi sinaye lapha nje umfundisi uNhlabathi uthi abaphathi inkonzo abashumayeli umfundisi uNhlabathi siyahamba emhlabeni. Kwathi basombuluka isonto ezikwini base bengifonela nami bengitshela ukuthi umfundisi uNhlabathi akasekho. Esuka kulo muzi. Amen. Esuka kulo muzi omkhulu kangaka nomzi omhle kangaka owakhiwe wakhelwa unyazi bezulu. Amen. Wahamba uNhlabathi emhlabeni. Sangazi ukuthi sizokwenza njani. Koni isizwe sihamba nazo siya kuNkulunkulu siyobika ukuthi uNhlabathi akasekho. Kodwa ngalo uNkulunkulu okhona wasezulwini ngiyanxusa nyazi wezulu ukuthi uNhlabathi umdose lapha khona abuye sithi masibuthene lapha bekhona. Amen. Bese Nkosi yamakhosi ugeza lensila Nkosi esasiyiyo. Umfundisi ahamba ekhuluma ngayo ukuthi hawu kwezwayini ngibiza abantu bangizi kwaba senkonzweni yasekuseni nenkonzo yasemini. uNhlabathi ke wenza isimangaliso. Sathi mase singenela lapha edokodweni lakhe lapha bathi khona kahleka babhansane sangena safike sahlala khona. Abasekoleketini evesini lokuqala sangena sahlala lapha endlini. Uthi ke umfundisi uNhlabathi kimi uthi mvangeli uthi khona into engihluphayo uma ngisuka ekhaya. Uthi njengoba nginonkosikazi umama omncane uthi ingane zami ekhaya
ngiyithi mase ngiphuma ngihamba noma ngiyaphi bese nazo zenza ukudla zingenzela ukudla engizohamba nakho ngiyodla phambili. Uyafika ke useyabeka ukudla ke la uthi ke bangenile la abanye ozakwena abavangeli uthi ke njengoba ngibeka lokudla ngicela ukuthi udle lokudla uthi ngoba lezi ngane zizodumala uma ngabuya nalokudla ngingadlile. Awumfundisi sengidlile ngeke kusangene ukudla athi ayidlanga ngadla ngezwe ukuthi hayi ngidlile manje wanele wayesethi ngiyabonga inkosi kusisa. Amen. Wayesesikhathi isikhaftini esephuma esebheka le nami ngase ngilindela abazongithatha siye eGoli sase sihamba siye eGoli kuthe izukwini ezilandela lapho ngezwe sebengifonela ukuthi uhlabathi akasekho. Unothando umkhululi ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi. Ithi le ncwadi noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezengilosi ngingenalo uthando kodwa into edingakalayo iyodwa uthando. Uma ngingenalo uthando ngiyithuse elikhencezayo nensimbi encencethayo noma nokuprofetha yilokuqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke okukhona noma nginokukholwa ngaba nokukholwa konke ukuba ngisuse lezintaba ngingenalo uthando angiyinto yalutho noma nginika konke nginakho ngibabela abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando ungesize. Ngiyabonga baba inkosi kusisa. Amen. uNkulunkulu omhle wasezulwini ngibiyele kule ndaba Nkosi engiqale ngayo yofika umsebenzi wakho Nkosi wasezulwini. Wathi uma esefikile wabomkhulu base beyomuyela umsebenzi wasezulwini. Wangena phakathi komuzi. Yawulandelisa umhlangano inkosi langa walandela kwaze kwafika isikhathi lapha inkosi langa lamalanga shintshi ibhantshi khona. Kwasengena inyanga yezulu. Kwangena isilwane samhlolo sangena inyanga yezulu maNazaretha eNgcwele. Amen. Ngingumfana ke bengijwayele ukuthi mangisedrobheni bese ngithenga lephepha okuthiwa ilanga. Bese ngifunda lo ngithinga ipena phakathi isikhotheme inkosi langa ngabona umfundisi umtshali
ehamba nenyanga yezulu phambili kwagqwala kimi ukuthi nangu uNkulunkulu khona. Wathi qala ufundisa umtshale gijima lonke lelizwe ngabe sengibonile ukuthi uNkulunkulu khona emzini wasePhakami. Ngoba ngayibona inyanga yezulu iyona yafika kulelizwe inyanga yezulu inkosi langa yayilokhu ukuthwaliswa ufika kodwa ifikanga ngenyama yafika inyanga yezulu. Yathanda lelizwe. Namhlanje inkosi yamakhosi ngithi noma ngikhuluma nabantu esakhe nabo kulelizwe. Ngithi ngiyacela ukuthi abantu abangayenzi intando yabo. Ngoba khona abantu abangazi ukuthi le plaza le eLashembe. Amen. eLashembe lonke kusuka kuze kophuma ngalo. Sathi sikukela phansi nomvangeli uhlabathi nombuthuma bephethe imadlanyana nje bethu siyubuyisela imali kaBaba athenge ngayo iplaza. Ayisaphuma isilwane sasezulwini. Saphuma sanjika sabheka le safaka izandla ezikhwameni sabuya sasibheka. Wathi ngithini sathi siyakhuluma ukuthi hayi iplaza lami ngithengele. Khuluma ngalo uNkulunkulu phambi kwenu. Ukuthi abantu abaqonda ukuthi le ndawo esikuyo iLashembe. Umuntu akangathi mayehlezi kule ndawo ezintando yakhe. Ngoba abanye baye bakhuluma bathi hayi umuntu ngosiyala. Umuntu wadayisa iplaza wahamba. Amen. Futhi asimthengelanga uShembe wathenga yena. Amen. Khumbula siseJudiya. Sathi sifikile eJudiya yakhuluma inkosi yezulu nomhlaba. Yathambani nongithathela netayiteli yogesi. Nilethe kimi. Abangazazi izindaba babe ngigonile kakhulu nobaba omkhulu engigonile. Kodwa ngiye ngesikhathi ngiqunuke ngithi abantu engangabo sebane intombi mina nginayo intombi. Ngoba bakuthi mabephuma ingane zalapha emzini wakithi ziyalapha unomcimbi khona bese iphuma ziphume zihambe ebese umama engibiza ethi woza la mntanami ngiye kuye ngithi mangifika kade hayi ngizokunika impahla zokwemali. Abese ngene endlini esevala umnyango esethi wena uyi lapha khona khale ngize ngithule. Khale ngize ngithule athi awuyi. Namhlanje ngiyabonga nyazwezulu. Bonga kwenkosi yamakhosi ukuthi namhlanje sekuqe umuntu engangibona ukuthi ngigilazekile. Amen. Uma ngitshelwa ngezwi lakho ukuthi angilandele. Amen.
sengiguqile Nkosi phambi kwakho. Ngibongele Nkosi amakhosi abantwana Nkosi balelizwe. Ngibakelele Nkosi isibusiso kuwe. Bayangilalela Nkosi yamakhosi. Amen. Akekho Nkosi yamakhosi ophuma eceleni. Njengoba babona uNkulunkulu oyingcwele babuthele phambi kobuso bakho bawusebenzile umusa. Amen. Nalapha uNkulunkulu oyingcwele siphuma khona emzini wasekhanyeni. Lapha kade sihambe nawe khona. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuthi wenze Nkosi babe munye babe ibunga lasimende. Ngoba uNkulunkulu oyingcwele okusho uwe Nkosi akufanele kuqhiswe umunye umuntu. Kufuneka kwenziwe njengoba ushilo. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi uNkulunkulu oyingcwele ungibheke Nkosi ungithande. Ungivikele Nkosi naseyidini Nkosi engibona ezinye Nkosi engayiboni. Bathi uma sefikile njengoba kade ngikhuluma indaba ukuthi uNkulunkulu wathuma umfundisi. Bathi uma sefika umfundisi wamemeza. Namanje Nkosi yamakhosi ngiye ngilibuke leplaza ngilahawela. Ngithi angazi ukuthi singenze njani. Ngoba le ndawo kwanyathela wena Jehova oyingcwele wasezulwini. Lapha kwakunesiguqo lapha yana. Lapha kuthi khona abantu uma behamba bemzini oyingcwele wasephakameni lathi izwi lenkosi enkulu ilanga lamalanga. Laselithi ngenhla kwakhona ikambo kwakuthiwa la kwakubekwa khona ihoyi. Asethabekwa amatshe wasebekwa amatshe aseqaba bamhlophe. Yayisithi inkosi ilanga lamalanga abantu uma beyiphakameni bazodlula lapha. Bafike baqele khona indlela. Yokuya ephakameni. Amen. Amen. Babenza abantwana bakaNkulunkulu kwazi kwafika isikhathi lapha umlungu esichitha khona sazofika la sikhona namhlanje. Kodwa engibongayo ukuthi lo mlungu kwathi makufika kuye wajabula wathi hayi lo muzi awungena ube la. Ngoba baba wayelima kule plaza la ngezansi. Wayelima ngeinkabi. Kodwa wayewakhipha amakhulu amathathu amasaka ombila. Ehluleke lo mlungu. Wayesemukela lo mlungu, wamukela lo muzi. Wathi lo mlungu uma esewemukele lo muzi, unyaka wokuqala sifikile kule ndawo le sakhile lapha, walima lo mlungu wavelinala. Wayehamba ngefoza yakhe lesigudu enze nje ahambe ngaye emasimini nasesontweni. Kodwa wathi masesingenile sengenela umsebenzi wakho onyaziwe ezulu wasezulwini, waqala lo mlungu wanotha. Amen. Wanotha. Phela Nkosi yamakhosi ungikhumbulele baba umfundisi uKhumalo noMadlala noMtshali nobaba uMhlengetho. Ababethi mabefike la besebeya lapha kulomlungu. Bathi siyacela mnumzana lo mfana ungamniki ngulube. Babethi bedla inyama yengulube abantu bazobanone ngisho ihlathi. Ngishibi phalishi ngetiye. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi, ngibonga Nkosi uthando Nkosi osithande ngalo. Amen. Uyathanda nyazi lezulu. Angazi ukuthi yini enhle singayenza ezojabulisa Nkosi yamakhosi umoya wakho ukuthi abantwana baseMpumalanga kodwa mangibabona babuthene ngalendlela simunye Nkosi yamakhosi. Amen. Simunye Jehova oyingcwele. Ngibonge uNkulunkulu omhle wasezulwini inkonzo baba ungiphe yona. Ngizocela Nkosi yamakhosi ukwehlela ngezansi ngibuyisele ezulwini uNkulunkulu bekade angithumile. Amen. Siyabonga amazwi omnandi zokukhuluma umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha lasekuseni
ngesihlabelelo samakhulu amabili 18 280 sizocela umshumayeli uNkosi wasebhekumuza sola sihlabelelo inkosi imbusisi.